Burya koko umupira w'amaguru ni isoko y'ibyishimo ku batari bakeya. N'uyu mukino urimo guhatana kuri buri mpande zombi, kuri buri kipe ishaka gutsinda. Uko guhatana kujya gukurura imvururu mu makipe abahanganye. Uyu munsi turareba imwe mu mirwano itanu yabayeho mu gihugu cy'Ubwongereza, itazibagirana, itazasibangana mu mitima y'abantu, by'umwihariko abanyamupira. Ngiye mugiye kubana ni Isayi, mbibutsa gumya gukora subscribe kugira ngo tujye tubana ibiganiro byinshi biri imbere. Bahaye ikaze. Ngiyi imirwano itanu yabayeho itazasibangana mu mutima w'abakunda umupira w'amaguru ku isi, by'umwihariko abihebeye umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza Premier League. Dore ko niyo shampiyona ikurikirwa n'abantu benshi bidasubirwaho ku isi. Turahera ku mwanya wa gatanu, turahasanga umurwano wabaye umukino wa Newcastle yakiye mu kipe ya Aston Villa. Hari muri 2005, stade 50 byari byakubise byuzuye, aho abakinnyi babiri bakina mu kibuga mo hagati ba Newcastle baje gushwana bikomeye. Ni ibintu bitoroshye kubyiyumvisha, mu by'abakinnyi babiri bakinana bashwanira mu kibuga, baje gushwana bapiki, baje gushwana bapfa yuko umwe yanze gupasa undi, bigatuma ikipe yabo itsindwa mu buryo budasobanutse. Bityo intambara ihera aho ngaho. Yaje kuviramo abo bakinnyi babiri guhanishwa ibihano birimo amakarita y'umutuku kuri buri mukinnyi ndetse n'amande arenga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Dukomeje ku mwanya wa kane, turahasanga umurwano wabaye mu mwaka wa 2002, ahari umukino wahuje ikipe ya West Bromwich Albion, aho yari yakiriye ikipe ya Sheffield United. Aho ikipe ya Sheffield United yaje gusigarana abakinnyi 6 mu kibuga, nyuma y'aho 3 muri bo bahawe amakarita atukura, abandi bakaza kuvunika. Nyuma y'uko hagati mu mukino batishimiye ibyemezo by'umusifuzi, bagahitamo guteza intambara. Umusifuzi nawe si yabarebera izuba, arabahana koko abasohora mu kibuga. Ibyo byaje gutuma umusifuzi ahagarika umukino, nyuma y'uko amategeko yavugaga yuko abakinnyi bari munsi ya 7 badashobora guhagarara ikipe mu kibuga. Aho byaje kurangira umukino usubitswe, aho asubitswe Sheffield United ifite ibitego 3 ubusa bwa West Bromwich Albion. Ngayo nguko burya football dukunda iba mu duce twinshi tugiye dutandukanye. Bikomeje ku mwanya wa gatatu, turasanga umurwano wabaye umukino wahuje ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse na Serbia. Hari umukino watangiye imyaka 21, aho hagati mu mukino abafana ba Serbia baje gukorera irondaruhu batuka abakinnyi bakina mu kipe y'igihugu y'Ubwongereza barimo Danny Rose. Nyuma y'uko ikipe y'Ubwongereza itsinze igitego 1-0, umukinnyi w'Ubwongereza Danny Rose ntabwo yabyihanganiye, yagiye imbere y'abafana abakina ku mubyimba koko karahava. Abakinnyi ba Serbia si babyihanganira, niko kumwataka. Abakinnyi b'Ubwongereza nabo bajya kurwanira mugenzi wabo. Intambara itangira ubwo, haba mu bafana ndetse no mu bakinnyi
haba mu bafana bafanaga Ubwongereza ndetse n'abakinnyi b'Ubwongereza. Intambara itangira ubwo umugero ubona akazi, ingumi, abize taekwondo, karate ndetse n'izindi tekinike mu mirwanire barigaragaza koko. Ibyo byaje kuviramo abakinnyi 5 ba Serbia guhabwa ibihano, naho ndetse n'abakinnyi 2 b'Ubwongereza aho baje guhanwa. Tutibagiwe kandi na bamwe mu bafana bateje imvururu muri icyo gihe zo gukora irondaruhu. Ngayo nguko dukomeje ku mwanya wa 2, hari mu 1990 ku mukino wahuje ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Arsenal. Mu mwaka w'1990 ndetse no muri 2000, ikipe ya Arsenal na Manchester United ni amakipe rero gasongero yahoraga ahanganye rwose, dore ko yatozwaga n'abatoza bakomeye aribo Arsene Wenger atozaga Arsenal ndetse na Sir Alex Ferguson atozaga ikipe ya Manchester United. Aho umukino utangira, amakipe yombi yagaragaje kwatakana ku buryo bukomeye, ariko byaje kugera mu minota ya nyuma amakipe yose akinganya ubusa ku busa. Mu minota ya nyuma ikipe ya Manchester United yaje gutsindwa igitego 1-0, ariko abakinnyi ba Manchester United sibabyumva neza, sibakwishimira ibyemezo by'umusifuzi, nibwo kuyoboka y'igipfunsi, maze intambara itangira ubwo. Kandi dukomeze ku mwanya wa 1, turahasanga umurwano ukomeye cyane wabayeho wise Old Trafford Battle. Uyu ni umurwano wabaye muri 2004 aho ikipe ya Manchester United yari yakiriye mu kipe ya Arsenal, aho ari umukino ukomeye cyane, aho ikipe yari butsinde imwe muri iyi yari guhita yegukana igikombe cya shampiyona ku buryo budasubirwaho. Ni umukino urimo imbaraga, urimo guhatana ku makipe yombi, urimo ubwenge ku batoza bombi batozaga mu makipe, aho umukino waje wenda kurangira aho ikipe ya Manchester United yabonye penalty itaravuzweho rumwe, dore ko umukino wari ubusa ku busa, maze abakinnyi ba Arsenal ndetse n'abafana baraburana karahava. Ari nako abafana ba Manchester United ndetse n'abakinnyi ba Manchester United basereburaga ariko igitego ataragitsinda cya penalty. Ibyo byaje kuba iby'ubusa, amarira y'abafana ba Arsenal ndetse n'abakinnyi. Umusifuzi yarayirengagije, niko gutanga penalty, ariko umukinnyi wa Manchester United yaje kuyifata ajya kuyitera. Mu kuyitera yarayihushije biturutse ku gitutu abafana ndetse n'abakinnyi ba Arsenal bamushyizeho. Intambara ivuka ubwo, intambara iratongora hagati y'abakinnyi ba Manchester United ndetse n'aba Arsenal ndetse n'abafana ku mpande zombi. Ari umunsi udasanzwe, ari umunsi azibagirana, by'umwihariko ku bafana ikipe ya Arsenal, dore ko baje kurangira umukino ari ubusa ku busa. Arsenal yegukana igikombe cya shampiyona ku buryo budasubirwaho idatsinzwe, dore ko n'iki gikombe cya shampiyona baheruka. Ese mama wari wa Manchester United, cyangwa se ni bya bindi bavuga bwa ya ndirimbo wicyangira umuntu gitera agahinda? Ngayo nguko tumwe mu dutendo tarozi 5, nawe watwandikira muri comment ukatubwira icyo twazawukora ubutaha.
Jye mwari muri kumwe n'iyari Israel, ikiganiro nimenya. Bibutsa gukora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro byinshi biri imbere, maze kugira amahoro y'Imana.